Ibiro ntaramakuru Reuters byavuze ko ibi bitero byagizwemo uruhare n'indege z'intambara za Amerika zizwi nka B2 bombers, cyane ko mu mpera z'iki cyumweru izi ndege zabonywe zihaguruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump yagaragaje ko kugeza ubu ngubu izi ndege ziri mu nzira zisubira muri Amerika. Amakuru yizewe avuga ko nyuma y'ibi bitero abadiplomate ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika begereye Iran bakayibwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo zonyine zagize uruhare muri ibi bitero, kandi ngo ni ibitero bitagamije guhindura ubutegetsi muri Iran. Mu ijambo yavugiye muri White House, President Donald Trump yaburiye Iran ko igomba guhitamo amahoro cyangwa se ikitegura ibitero biruta kure ibyo yabonye. Yavuze ko ibitero byagabwe kuri Fordo ndetse no ku bindi bigo bibiri bya nucleaire ari intsinzi ikomeye cyane ya gisirikari. Ibinyamakuru bya leta ya Iran byemeje ko igice cy'iki kigo cya Fordo cyagabweho ibitero n'abanzi, ariko ibi binyamakuru byagerageje kugabanya uburemere bw'ingaruka zatewe n'icyo gitero. Umunyamakuru wa BBC uri Washington yanditse ko iki gitero cyerekana uburyo Donald Trump akoresha muri diplomasi ya Amerika ku rwego mpuzamahanga. Yanditse ko ibingibi ari ibihe bikomeye bihindura byinshi mu ntambara no mu mubano hagati ya Iran na Israel. Mbere y'ibi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran yari yavuze ko uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi ntambara hagati ya Israel na Iran rushobora kuzagira ingaruka zikomeye cyane, ndetse ko ruzatuma akarere kose k'uburasirazuba bwo hagati kagurumana. Ibiro bya White House byashyize hanze amafoto ya Donald Trump ari mu cyumba cy'ibanga gitangirwamo amabwiriza ya gisirikare n'umutekano, kikanakorerwamo inama zikomeye z'umutekano. Aha ni naho ari imbonesha kure Perezida wa Amerika akoresha akurikirana ibikorwa bya gisirikare Amerika ikora ku rwego mpuzamahanga. Ni icyumba bita Situation Room. Amafoto yaturutse muri White House agaragaza Donald Trump n'abandi bayobozi ba Amerika bari muri Situation Room mu gihe ibitero byagabwaga kuri Iran byarimo biba. Bivuze ko President Donald Trump yakurikiye uburyo indege z'intambara za Amerika zarasaga ibikorwa remezo bya Iran bitunganyirizwamo nucleaire. Izina rya Donald Trump ryanditse mu mateka mu nyuguti za zahabu, niko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Israel yavuze. Uyu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Israel yitwa Gideon Sar yavuze ko Donald Trump yanditse izina rye mu mateka mu nyuguti za zahabu kubera icyemezo cye cy'ubutwari cyo kugaba ibitero kuri Iran, nkuko bisobanurwa mu butumwa bwe yashyize ku rubuga rwa X. Yakomeje avuga ko Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ari we wayoboye iki gikorwa cy'amateka. Umutwe wa Hamas wahise wita ibi bitero bya Amerika kuri Iran ubugizi bwa nabi bweruye. Mu itangazo yasohoye, Hamas yavuze ko ibi bitero ari